nibyo ni uburyo bukomeye kandi budasanzwe inshuti z'akadasohoka abakunzi ba News Lab TV. Igisirikare bivugwa ko ari icyama 23 cyongeye gukora ibitendo bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ariko bikavugwa ko ibi byaba bikozwe n'ingabo z'u Rwanda RDF. Turaje twinjiye mu nkuru zikomeye kubiri gutangazwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba abivuga. Hari amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba dukomozaho bigendanye n'ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigaragara indani mu mujyi wa Uvira bikozwe n'igisirikare cya FARDC, ariko kandi turaza no gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bya hano mu Minembwe, turebere hamwe ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bihagaragara. Si byo gusa kandi turaza no gukomereza amakuru yacu mu bindi bice bigiye bitandukanye. Gusa uyu munsi turaza kurebera hamwe rimwe mu itangazo rikomeye cyane rimaze gusorwa umutwe wa mama 23, ariko kandi umutwe wa Alliance Fleuve Congo wasoye itangazo rigaragaza ko by'umwihariko impinduka zabereye impanuka yabereye mu birombe by'amabuye y'agaciro, yavuze ko yatewe n'imvururu nyinshi zagaragaye muri ako gace, ariko umutwe wanenze ubutegetsi bwa Kinshasa ubashinja kunaganirwa by'umwihariko ndetse no gucunga neza urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kurenga ku buzima bw'abacukura amabuye y'agaciro ndetse ibyo bitagonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ngira ngo ni zimwe mu nkuru zikomeye zose tugiye kuba twibandaho tuva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira Kinshasa turebere hamwe zimwe mu nama zikomeje kugenda zibera Kinshasa. Ibintu bikomeje gukomera, ariko kandi bikomeje kuba ibindi turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Inshuti z'akadasohoka abanywanyi bakunzi bacu muraza kunyemera turebere hamwe bimwe mu bikomeje kugenda bituruka muri teritwari by'umwihariko ya Walikale hitwa Akibate, hongeye gukorwa ibitendo bikomeye nyuma y'uko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo kize kuba kigaruza ibice byose. Nyamuneka amakuru turaza kuba tuyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo, turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugere tubapedetinga tubabwira uko situation ihagaze. Mbere y'uko ninjira kuri ano makuru aturutse ku kibuga cy'indege cya Kisangani bigendanye n'iraswa rikomeye ryongeye kuba kuri iki kibuga cy'indege, bivugwa ko ari indege za FARDC zahagurukiraga. Nyemerera duhite tubanza twinjire muri no nkuru ikomeye cyane by'umwihariko itugezeho mu kanya, ariko tuyicemo nka update. Ni ibitendo bikomeye byongeye kuba by'umwihariko nanone ku kibuga cy'indege cya Goma, aho hongeye kugaragara by'umwihariko indege z'ubutasi zizenguruka iki kibuga cy'indege. Kugeza magingo aya izi ndege z'ubutasi zazengurukaga ikibuga cy'indege ntibiratangazwa nimba ari indege za mama 23 cyangwa se zaba ari iz'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose ni zimwe mu nkuru zikomeye ku bigendanye n'izi ndege z'ubutasi zikomeje kugenda zizenguruka hano. Reka twinjire muri no nkuru imaze gutangazwa mu kanya gato gashize. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko yashinjije u Rwanda n'umutwe wa AFC mama 23 kuba bari inyuma y'ibitero bya drone biheruka kugabwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani mpuzamahanga giherereye mu ntara ya Chopo mu ijoro ryo wa gatandatu tariki ya 31 Mutarama rishyira ku cyumweru tariki ya 2 Gashyantare, nibwo ikibuga cy'indege cyahitwa Bamako giherereye mu birometero bigera kuri 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani cyarashwemo na drone. Umuyobozi cyangwa se ubuyobozi bw'intara ya Chopo mu itangazo bwasohoye bwavuze ko izo drone zari zitwaye amasasu adasanzwe agizwe n'uduce twinshi tw'andi masasu. Iryo tangazo rero rigaragaza ko ibyo bitero byagabwe n'u Rwanda hamwe n'abafatanyabikorwa barwo ba AFC mama 23, ikabigaragaza nk'igikorwa cy'ubugome kidafite ubutabera kandi gikomeje kugambanira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo kandi rikomeza rivuga ko kubera ubushobozi n'ubunyamwuga bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo mu by'umutekano, drone 8 zashoboye guhanurwa mbere yo kugera ku ntego.
ubuyobozi bwa Copo bwunzemo ko nta muntu wapfuye cyangwa ngo akomereke kandi ko nta bihambaye biri muri ibyo bitero byagiye bigaragara. Ku bwa leta rero ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri biriya bitero ngo birerekana nanone ubushake bw'u Rwanda no gushidikanya no gutesha agaciro amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington. Ntacyo ubuyobozi bw'u Rwanda ariko kandi buratangaza kuri ibi birego bishya. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yunzemo kandi ko mu guhangana na biriya bitero isaba umuryango mpuzamahanga kurenga ku magambo yo kwangana gusa ugafata ingamba zifatika, ikindi zo gukumira hagamijwe guhagarika igitero kimaze imyaka irenga 30 no gutuma ingabo z'amahanga zibafashijwemo by'umwihariko n'ibihugu bigiye bitandukanye bava mu bice by'umwihariko bigeze bigarurira, ariko ugahoni ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kinshasa kandi n'abanyekongo baturiye ikibuga cy'indege cya Kisangani bari batangiye guhunga kubera ubwoba gusubira mu ngo zabo, kuko ngo nta mpamvu ikwiye yo gutuma bahunga ihari. Ariko kandi ibyo byongeye gutuma ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ziti musubire mu ngo zanyu. Nyamuneka ibintu bisa nkaho bikomeje kugenda bihindura isura, ibintu bisa nkaho bikomeje kugenda biba bibi cyane. Ibintu byakaze ku mirongo y'imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda tugeraho akomeje kugenda abyemeza. Ibi byose bikomeje bikagenda bigaragaza ko nyamuneka igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigikomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo gikomeje kugenda gishinza u Rwanda, by'umwihariko bimwe mu by'u Rwanda rugomba guhakana rwivuye inyuma. Iravugwa yuko rero ibi byose bikomeje kugenda biba bishobora kuza gushyira igihugu mu kaga, ndetse ibi byose bikomeje kugenda bigaragara bikaba ari bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma urugamba rukomeza kugenda rufata indi ntera, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kugenda abitangaza. Nyamuneka ibintu bikomeje guhindura isura, ariko kandi bikomeje kugenda biba bibi cyane, kuko ubu tuvugana urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera ku rwego rwo hejuru. Ni nako igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje kugenda gikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke, nubwo kugeza magingo aya byakomeje kugenda bigorana. Ariko kandi nubwo ibitero bikomeje kugenda bibaho, nako ikijyanye n'imiganiro bikomeje kurimbanya, bikaba ari ibiganiro bikomeje kugenda biba by'umwihariko by'i Rwanda ndetse na za Nairobi. Ni ibiganiro bikomeje kugenda biba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za Katari, ariko kandi ibi byose bikaba byamaze kugerwa iby'imfabusa kubera bikomeje kugenda biba ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande biragaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kuza guhangana n'u Rwanda mu miyoborere n'imiryango mpuzamahanga no gufasha ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa guhuriza hamwe imigambi y'iterambere. Binavugwa yuko kandi iyi ntambwe ishobora kuza gutuma habaho impinduka ibihugu by'akarere, ndetse ikaba ari intambwe ikomeye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bagezeho ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye n'iterambere mu rurimi rw'Igifaransa n'ubufatanye na diporomasi. Ibyo byamaze kuba rero bigaragarira buri umwe wese, ahubwo nyemera by'umwihariko duhita tuninjira muri ino nkuru. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko umwe mu banyapolitike bo ku rwego rwo hejuru wabaye hafi ya Perezida Tshisekedi yageze mu mujyi wa Goma. Aya makuru yakomeje kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye, nubwo kugeza ubu rero nta tangazo ryemewe ryigeze ritangazwa n'uwavuze cyangwa n'inzego zibireba. Yakomeje gukurura impaka n'isesengura rikomeye ku banyapolitike no mu baturage bakurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kuvugwa ko umunyapolitike wo mu rwego rwo hejuru wari mu bantu begereye Tshisekedi yaba yafashe icyemezo cyo kwiyunga n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rimaze igihe riri mu ntambara mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku banyapolitike rero bafite ijambo rikomeye ku ruhando mpuzamahanga, byatumye iyi nkuru ihita itera amatsiko abantu benshi.
Nubwo intangiriro n'amazina ye atigeze atangazwa ku mugaragaro, ariko amakuru akomeje kugenda asohoka yaje kugaragaza yuko uwavugaga ari Claude Baranka. Aya makuru rero akavuga ko abarizwa mu mujyi wa Goma, aho bivugwa ko ategereje gutangazwa ku mugaragaro na AFC M23 nk'umwe mu bayobozi by'umwihariko n'abafatanyabikorwa. Claude akomoka mu ntara ya Bandundu, mu gace kazwiho kugira uruhare rukomeye mu mateka ya politiki ya Kongo. Kuba aya makuru rero yaratangajwe n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi AFC M23 byatumye irushaho gukurura impaka mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munyapolitiki rero uzwi cyane mu ruhando rwa politiki ni perezida w'ishyaka rya Réveil Populaire, rimwe mu mashyaka yigeze kugira uruhare rugaragara mu mikoranire ya politiki y'igihugu mu myaka ishize. Iryo shyaka rero ryaje kwinjira mu ishyaka rishyigikiye perezida Tshisekedi rizwi ku izina rya Union Sacrée, ryabaye inkingi y'umwamba y'ubutegetsi bwe nyuma yo gufata ubutegetsi, kandi rifite umwanya ugaragara muri guverinoma kuko rifitemo minisitiri. Ibi byatumye Claude rero afatwa nk'umwe mu banyapolitiki bafite ijambo n'icyizere mu buyobozi buriho. Ni muri urwo rwego rero amakuru aba atandukanye ku butegetsi bwa Kinshasa akivuga ko uyu mugabo yaba yiyunze muri AFC M23. Nimba hari andi makuru yemezwa ku mugaragaro, byaba ari ikimenyetso gikomeye cy'impinduka n'imiterere ya politike, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho AFC M23 imaze igihe kinini ifite ijambo rikomeye. Kwiyunga ku muntu wigeze kuba by'umwihariko umwe mu byegera bya perezida Tshisekedi byaba ari intambwe ikomeye. Icyakoze kugeza ubu harakekwa ibimenyetso bifatika n'itangazo ryemewe kuri Claude AFC M23 cyangwa leta ya Kongo kugira ngo ibi byemezwe ni ukudashidikanywaho. Mu gihe bitaraba, iyi nkuru ikomeza gufatwa nk'amakuru ataremezwa, ariko ikaba ikomeje kuvugisha benshi ndetse no gukurura amatsiko y'abakurikirana hafi bya politiki y'akarere. Mu ndo ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko kuri ino nkuru ubona yuko byaba ari ikintu kidasanzwe cyaba kibaye ku butegetsi bw'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara, amakuru yizewe aturuka muri santere ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga yuko drone z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye gutera ibisasu zikongera gukomeretsa abatari bake. Nk'uko aya makuru rero abivuga, icyo gitero cyabaye ahagana mu masaha y'umugoroba, by'umwihariko ku munsi w'ejo. Drone yarashe ibisasu mu mujyi wa Minembwe byibasira inzu z'abaturage b'Abanyamulenge, umujyi uzwi cyane nka Mwafurika. Bitegetswe yuko igihombo gikomeye rero cyongeye kugira abaturage batuye igice cya Minembwe. Umutangabuhamya rero wavuganye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, hashize akanya gato drone irashe muri santere ya Minembwe isenya Mwafurika. Amakuru akomeza avuga yuko ngo iyo nzu iherereye hafi mu birometero bikeya cyane na teritwari ya Minembwe, by'umwihariko nko mu birometero bigera muri 30 uvuye aho biherereye. Byemezwa yuko kandi icyo gitero ngo cyasize gikomerekeje abantu 3 bari muri iyo nzu, bahitanwe bajyanwa no kwitabwaho n'inzego z'ubuvuzi, nubwo hataratangazwa uko ubuzima bwabo buhagaze. Kugeza ubu rero ubuyobozi ntiburashyiraho itangazo risobanura iby'igitero. Cyokora abaturage bo muri ako gace bavuga ko drone ari iy'ingabo za leta ya Kinshasa, bakongeraho ko yaturutse mu cyerekezo cy'Ibujumbura mu Burundi. Ibi bikomeje kuba bibi cyane cyane ku baturage bavuga ko ari Abanyamulenge, kuko ibi bitero ahanini bikomeje kwibasira mu mihana ituwe n'abasivile. Ibi bibaye mu gihe kuri uyu munsi hiriwe ituze mu bice bimwe na bimwe byo muri groupement ya Mutambara muri teritwari ya Fizi, nyuma y'imirwano yari imaze iminsi ihabera hagati y'impande zombi, basaba impande zombi kuba umutekano n'amahoro byakongera kugaruka, ariko no bikaba bikomeje kuba ibindi bindi.
Twirukanse cyane rero sindi butinde, amakuru yizewe aturuka mu gace ka Ndondo ni muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko naho habaye imirwano yahuje MLDP twirwaneho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'iz'Abarundi n'imitwe ya Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR. Iyi mirwano yabaye mu masaha y'amanywa yo kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026, ibera mu bice by'imisozi ya Mitamba, hashyizweho kuba hahamye kandi hakomeye mu bijyanye n'imirwano biteye n'imiterere y'abantu. Nk'uko amakuru rero abivuga ava muri ako gace, avuga ko imirwano yasize umutwe wa MLDP twirwaneho usubije inyuma, by'umwihariko ku ruhande rwa leta, bigatuma wigarurira ibice by'ingenzi birimo agace ka Irangwa, by'umwihariko n'ahitwa za Biziba. Rifite umwanya rero wihariye mu bijyanye n'umutekano n'imigenderere y'ingabo. Iryo rango rero ribera mu buryo bweruye. Iki gice kinini rero kirangwa n'ahantu hafatwa nk'urufunguzo rutandukanye rw'umujyi wa Uvira ndetse n'agace ka Ndondo, kandi gahuza imisozi ya Bujombo n'inzira zijya mu mujyi. Gufata ako gace rero bisobanuye kugenzura inzira z'ingenzi n'ubworozi, itumanaho ndetse n'injira n'isohoka ry'ingabo mu buryo bugaragarira buri wese. Abaturage rero n'abatangabuhamya bo muri kariya gace bavuga ko muri iyo mirwano humvikanye imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba by'umwihariko abantu benshi. Ku rundi ruhande rero hari n'amakuru avuga yuko iyi mirwano itamaze igihe kirekire, kuko ngo ingabo za leta zahise zisubira inyuma vuba, bamwe bahita bahunga. Ibi byatumye MLDP twirwaneho ifata agace idahuye n'imbogamizi zikomeye. Ibintu bikomeje kugenda rero bigaragaza ihindagurika ry'imbaraga ku rugamba, cyane cyane mu misozi ya Bijombo imaze igihe arindiriye imitwe yitwaje intwaro. Agace rero ka Karungwa gafite amateka akomeye cyane mu bijyanye n'intambara n'umutekano w'akarere ka Uvira. Ni agace gahuza imisozi n'umujyi, kakaba karabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro bitewe n'uko kameze ndetse koroheye buri wese kuba yakinjiramo ndetse akaba yakanarasa. Mu bihe byashize rero wagenzuraga Kirongwa yagiraga ijambo rikomeye ku mutekano wa Uvira, haba mu bijyanye no gutera, kwirwanaho cyangwa se kugenzura ingendo z'abantu n'ibikoresho. Ni muri urwo rwego rwo gufata aka gace MLDP twirwaneho bifatwa nk'intambwe ikomeye yo kugira ngo bakontorore ibyo bice byose bigiye bitandukanye. Nubwo amakuru ku bihombo by'abantu ataratangazwa ku mugaragaro, imirwano ya Ndondo yongeye kuzamura impungenge n'umutekano cyane cyane w'abasivile batuye muri biriya bice byegereye imisozi ya Mitimba ndetse n'ahitwa Kirungwa. Abenshi barimo guhungira mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano yongeye by'umwihariko gusa nk'aho ica ibintu ku rwego rwo hejuru. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Ni amagambo rero navuga yuko nayo atoroshye. Ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye asubiza ku byo yise urujijo, ku bihuha bikomeje kuvugwa ku ruhare rw'inkotanyi mu bibazo by'umutekano w'akarere. Yavuze yuko nta kindi kintu na kimwe cyihishe kizarwanya iminsi 7, by'umwihariko ngo Burundi ngo bwararwanye, by'umwihariko ngo muri intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bagenda bavuga ko ngo mu gihe butari by'umwihariko gutsinda ngo byari ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo nibwo bwatumye M23 idafashe ibice byose bigiye bitandukanye biri strategique. Aya magambo rero perezida Ndayishimiye yavugiye mu masengesho yateguwe n'ishyaka rya CNDD yabaye mu cyumweru gishize, aho yasangije abayitabiriye ubuhamya bwe bwite bwabaye mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikomeje guca ibintu. Yanasobanuye yuko kandi iyo mirwano yabereye ahitwa Muruta mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Burundi hafi y'imipaka ihuza Uburundi ndetse na Kongo. Ati murabona bavuga ngo inkotanyi twararwanye mu Burundi aha, mbere y'uko zijya muri Kongo twararwanye ahitwa Muruta. Muruta rero twararwanye icyumweru cyose, nyuma y'ubwo bahise bambuka igihanga berekeza muri Kongo. Aya magambo rero agaragaza nk'abavuga ko imirwano yari ikomeye kandi yari irambye,
aho impande zombi zari zihanganye mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Nubwo perezida atigeze atangaza itariki nyayo imirwano yabereyeho, yemeje ibi byabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Majoro Pierre Buyoya wayoboye u Burundi mu bihe byaranzwe n'intambara y'abenegihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Muri icyo gihe cyari gihanganye n'inyeshyamba za CNDD-FDD